are you taking part in this beauty contest? Because I want to grow up my because akhir mana yang hidup yang di ayat tak yang dan sampai kata yang lain kalite ilai belum apa yang kita yang one body accident for. And then, why should you win or why should I choose you as a winner? Akhir mana ni long talent tu lapen nipan talent nak hilang yang tidak tu nipan bina lagi choice lo lapen ini akhir latang pen tapi lek fracture lapen nipan nak hilang pen tapi ni latang pen fracture lalu pas nipan bina lagi choice lo. And then, nang favorite nang ning kedok hak a model man komat lo? Asparea Roy. Asparea Rai. Okay. Yes. And then, what is your greatest strength? Ini itu mulai ini nolak dan konten tu lain lo lapen ini lah. Dan final round nanti nang itu lo dan ini income channel lain lah. Ini try kau lah. And also your greatest weakness?